Selam i pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video. U prošlom videu sam vam pokazala kako pravim njoke, odnosno domaće njoke. A danas ću vam pokazati kako sam ih i pripremila taj isti dan. Pa ako vas zanima, ostanite i pratite. Pa idemo na pripremu. Na sasvim malo ulja ću propržiti mljeveno meso. Ja tu imam malo manje od 400 grama. Uglavnom sve mjere ću vam ja napisati ispod videa u opisu. Znači šta sam sve stavila i koliko čega sam stavila. A vi ćete to prilagoditi vašem domaćinstvu, odnosno broj domaćinstva. Kad se ovako malo meso rastreslo, propržilo, dodat ću bijelog luka. I sad dodajem cherry paradajz, malo promiješam i sad ću dodati njoke. Ja sam taj isti dan kad sam pripremala one njoke koje sam vam prošli put pokazala, odmah sam ih koristila, znači ovdje nisam ih zamrzavala, tako da su one već obarene, tako i vi kad vadite iz frižidera i zamrzivača potrebno je samo da ih odmrznite i možete dalje upotrebljavati. Stavila sam jednu kocku butera, nekih 30-40 grama, da to malo zamasti jer vidjeli ste nisam puno ulja koristila i malo balzamiko sirćeta, radi eto neki ljepši aromi. Može i bijeli, može i tamni balzamiko. Jednu povrtnu kocku rastopim u 120 do 150 ml tople vode i sad ću to preliti preko. Sad pravim jedan fini sos. Sada malo posolim i pobiberim. Ja koristim ovu mješavinu himalajske soli i bibera. Nekako mi ova himalajska sol, baš sam se zaljubila, nekako ima tako fin miris. I malo prelijem sa vrhnjem. Vrhnje mi to sve nekako upotpuni i nekako mi napravi kremastijim ovaj sos. Pustim da malo obavri i sada možete da koristite brašno, gustin ili ovako neki sos za povezivanje, odnosno prašak za povezivanje sosa. Ja koristim ovaj od Mondamin, nije ga potrebno prethodno ništa miješati sa hladnom vodom, samo ga možemo ovako praškasto dodati u ovaj vreo sos, tako da kažem. I malo probam, ako nije dovoljno slano ili ako fali bibera, malo to još upotpunim, začini po ukusu, tako i vi radite, znači probajte kako vam se sviđa na jeziku, kako je na nepcetu, kako je to okusom, vi tako u sebi prilagođavajte. Pretresem to sve u jedan pekač. Šporet sam već prethodno uključila, znači potrebno da se dobro zagrije. Sad sam ovu pretresla. Paradajzi će malo na površinu, nek se vide onako, da ne odu dole na dno. Estetski je ljepši. Sad sam uzela jednu kuglu mozzarelle i nju ću odozgo da stavim, a vi možete koristiti isto bilo koji sir za topljenje, gouda, emmentaler, mozzarella, ribana, sve jedno. Pokrijem malu folijom i stavljam u šporet da se peče. Kod mene je ovo bilo na nekih 200 stepeni. Zatim nakon 10 minuta skinem foliju, vratim ponovo u šporet i pečem dok ovako fino ne porumeni. Znači nekih 30 minuta je potrebno. Cijelo vrijeme pečem na 200 stepeni. I znači kad se vama vizualno svidi slika kako to izgleda, tad vadite iz šporeta. I sad ćemo samo da degustiramo, da vidite kako to izgleda kad se izvadi na tanjir. Sad se malo sleglo, malo se ohladilo i nekako se sve malo bolje povezalo. Nakon nekih 10 minuta. I eto ga, dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se video svidio i da će vam biti od koristi. Ako Bog da, bit će još recepata na drugi način sa njokama. Ja ih zaista volim na svakakav način. Svima vama koji me pratite i podržavate želim da se zahvalim, a oni koji nisu zapratili, evo prilike, znači očekuje vas zaista dosta fine i raznovrsnih recepata i hrane. Vidimo se ako Bog da u nekom narednom videu. Do tada mi ostanite dobro i zdravo. Ćao!